It's the Capitol Records music group. Some whiny kama jana sofoni. I be on this track. I be on this track. Guhora utega abantu iminsi kuko ahazaza he hazwe n'Imana. Kuba tukiriho suko turabera, kuba tukiriho suko turabera. Umuntu wabyawe n'umugore arama igihe gito kandi cyuje umuruko ngiye mbona ibivume ntiwite kuri sanzangano zo mu miryango cyangwa y'amatiku y'abantu. Ngiye busamu wayini ngarutse kwa Hillary Clinton. Nahavuye rumwijyane mu rubyiruko ntawundi byoroshye aho nanjye beho sinjye wakuza nyino n'iminsi yakuza nyino wineza rubanda cyangwa gupfugira ibyo ntavuze ndacyari Samu Wayini kamoja na sofa. Samu Wayini kamoja na sofoni. Sahemu sanjiyani kutoka Hillary Clinton. Nubona abakiri bato bihuta mu iterambere ntuzavuga ati ndabaruta baruta mu gihagararo ko bagutanze umuhigo. Intego yabo ya rwese imihigo ntabwo babaye abacikara b'ibigo cyangwa abanyamugenda mu bizigiro umugaragu w'abagore. Iby'isi n'imvange buri umwe yigendera ukwe nk'ubwa Mugesera Muganza wiyahuye buryohoha ko bw'isi yanyanze sinabikora ahubwo nakora kandi ntiwirengagize ko mwamura gusa yatsinze ubu gusa mu bwasorogwe mu gisorogwe umupango wo gutsinda bugesera. Nanjye ndi ku mupango wa hip hop apana pedo umusaza washegesha amapere mu gicaniro cy'impanuro bivazanye